parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kabashispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Lai Arnold Sau Prapra Sansau, Lane Prapra Lainyo Arnyo Sawar Driunyo. Usnem Jubilee ude usnem opala jupan long ye jing pensa jingken mau baper dak bapen long ye program baper hakaju rokom kejing ilenti jong nong tulu matan presbytery jong ribhoy sinod hagane gijing poi jong gijing elenti ke presbytery shau maumer ba arab san snem lene gijing reke ya ke Jubilee rupa jong ke presbytery lapan long ya gijing seng hag balang presbyterian maulong ka bahap hapo ke nong tulu mi pastorate jong ke nong tulu matan presbytery kumban syukudo kendiat magijing don jong gisan teli presbytery hapo ke ribhoy sinod ke bamenta gini presbytery ke penlong ya gijing reke ya ke silver jubilee lene gijing dap ba arab san snem jong ke presbytery hak leng ke ribhoy sinod kiba kentup nadu ka nong tlu matan presbytery ka ribhoy mingi presbytery ka ribhoy sepngi presbytery ka ribhoy chate presbytery bat ka maubu sarikrai presbytery ha ka jingseng pli ya ka jingseng jubilee jong ka nong tlu matan presbytery lawan poi ki nong kitkam bat ki nong ilam jong ka nek presbytery kentup nadu moderator u secretary ki pastor ki temen basan ki nong kitkam jong ka jingseng kentai ki nong kitkam jong ka jingseng samla kentup de ya ki delegates ki balawan na ki balang baper bat na ki lai teli ki pastorate jong ka nek presbytery hadin ga jingpli ya maunong rim jong ka silver jubilee celebration da moderator ka presbytery utumen basan DW Shella ka balapan long ha phalau jong ka yingmane ka balang presbyterian maulong barok ki pa irunget ki badan hagane jing seng pli ki laya rung hapo ka yingmane nak bantawan pelong ya ka jingpule ya ktin jong blai ka jingruai ka jingduai bar ka jing sam mi ka ktin jong blai da moderator ka presbytery utumen basan DW Shella But hagani kapor magli ya tablet jong presbytery kalau hakakateng mo blay pa o blay ukon but o blay musim ukon ngapli ya uni umau tablet balong kasakhi kadaksa jingkan mam na kabanta ka jingtap atusan snem jong kanong tuluk matan presbytery begin jogi kani ko po nama kajing isne kajing alam kajing dorokat kecome yelala sisya ya po ya kani ka santa bangpan head ya lama jong ka indam kapaan pesan snem jom putri tom umadar to jom kanon tu matan putri
ngapan her ya kan. Toh, nak pelak itu. Ya, kecing bisa, kecing penjahit, ya kecing alam. Sepesan berhasil jadi Israel. Tegane kajian tu kana, kaya tu yang ini bagi ni Israel. Kecil dan belajar jompleng, belajar kos jompleng. Kaya apa yang jom dijinkan di bawah. Pada kantan pada itu ini hari bawah loh. Bagi saya, ia semua bagi Kristian. Telong hari ini bahwa di Tuhan Israel Indonesia yang kejiwan keujung kita dengan sion jom di Kristus ya mespa laong kata kejing setrem kecing kino pat kecing seting kabak au kalangan kami Indonesia. Kabak di Israel kino masuk ya kapan bore ya lagat don
Ahmad Jong Play ia kebanwa ia kejing kesan kejina na kementan kejija jong kata teman ya ini siapa Kristus Dewi khôn Israel kebat hakane kajenjang kajilano kabatil ndon belakan tip ane berbatai lagi yang nekikem bat kejinyak tolong haduk karno habalaja kane bat layat ho yagane ka history bagi khôn Israel hak tagapor kim hak tagajim kabati mane ya kiblei kibatula kiblei pal kiblei astarot kibalong lese kijing selha kibatula Prem jong kecil selha jong kajin kilak let no banten mau ya ublei ubaim ublei ubalakulan ya ki ya kecil kajongki pak hak po kadolot jong uwe kalap hai mat syaulei ya kebanten mau ya o ya keban wat ya o hagaba wei la kurtimon ya keban bretno ya kita di blekla jom kajil bersaki kela om bahading pela bret no ya kita di blekla kita di akilat hek ya om hagamantan sama ya keban penolong ya kejingkia kajing panah bat kejing dalam try Ikhwan Israel ki ong hausa o Samuel ong ulakot ya ki ikhwan Israel bakin yalum hamis pa te hangkala om bagilah penolong ya kata kecil doai kejisa di maka mentah beliau keciram ue bela antik lau ble dan kecil kelak kepomong harai kai kecil kot cemot cantik ya kebantai mat sau ble bat kecil pendiam IT lot cantik Ahmad Jomu tak kecil saji bak kecil lengar lompat jomki hak kecil tuai kecil keterpak yang terakhir bak kelap haru yang sama bantuai kelap dapur nak bantar kecil ram kebakaran utrai pada dari ini ke kejisne ke bopong cikot kacau uya berdosya ya kata kecil doai kot tepat nanti bak ulapan cahaya kecinca kau ulapan habda fiam kau apa yang kecil esma bak apa yang no ya di Kristus di nasion Jogis. Dari kolom kejinjau. Apa kira dia ni? Rai orang pangeran. Kejinjau kebaksan. Kamu sangat Latung ya Allah
Hakren jong mispat makasan. Wah dijaka tiba-tiba kesel dijual dijom kisah. Sekarang lese kebahagiaan kata kemakan cuma ulat tok ya tok. Ha utama utama. Hadut katni mulai pelajaran. Pada kating jam utama mau pulang. Ibnasa kalau mau hadut katni mulai pelajaran. Kajian jam kebakau nanti. Ngitip yang kecil siang jom kecil ilmu kehidupan selanjutnya dengan itu Bagi pak mak jom lay pengidap dari jinclot ke jinclot kecil cenget kecil mobiang kecil ilmu kecilnya Henry ulai lam ini apa ni Watlah kelong kuno kedor jong kene keselbat dibeli ke bagitan. Kene kat bagi don hagan kepo itu krau ya. Yang hadokane try ulai lam. Kilayan sihon bijin di kendo kum ke prestri hakini di an pesansnya. Kaji yang kebakum ke prestri berotowe di nyoma jine dijaga batkum juru yang ini kapalang kapastoret bangin bilang sem bat kaji yang berhasil maring tak sisa dijile dijing permit Kibabon kecil, kibalong, kinonsyo, jami, ikon Israel, kibaca ikon Israel, kibaca Mesir, tanggat ma, hakaciknya, long, ban pensisya, ban sakhi yang itu. Laut rai udaranya yang roh hadir kapor kecuk kebedaran kijing siapa kibapuan kibalese kecimot bat kadang kalau oble jom ibal bat oble di askara Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai